Lakhipuronline puthokchaba August ki tang 23 leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahanbada maroiba pau amsu ki miut kangbuna tolen khunkhunauda leirai ningkhaibadagi awaba taraba sing yengsinkhre amyana political autonomy demand tawbaga mari leinana paugi mifam ama bina kandida pangthokre hojai gi wari liba oja thokjom kalimhon leikhitabada Manipuri wari liba silup asamna awaba phongdokre Poilapul labokpar part 2 da COVID vaccine mioi chahumda mai pakna khapthokre jana ashirwad jatra ga mari lenana lakhiba kendra gi mantri Dr. R.K. Ranjan Butaram na okre amasung Assam dangarang nauna mioi chatret ki masada COVID-19 gi anuba case thengnakre laichat asina positive obagi chang chada 0.8 mari oire Haujik mapung oiba pau tabirase All Assam Manipuri Students Union AMSU की थौमी सिंगना कासार जिला की लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा लेबा तोलेन खुन खुनौ द चतुना तुरेल लेराई निंखाई बदगी हेन सोक्सिलबा युम अमदा अंगंबा सेल की मतें खरा पांखरे खुल असिदा लेराई निंखाई बदगी युम कया मांग ताखरे अमदी इमुंग कया अमा युम होंदोखिबा लेखरे हौजिकसु युम कया अमा करम मतमदा निंखाई रकदबनो हाइबा फिबमदा लेरी हेन सोक्सिलबा युम हाइरगदी फैजुल रहमान की युम असिना ओइरी हाइरदुना सेल थुम मतिक चाना लेजदबन मरम ओइरगा फिबम सोगलब युम असि होंदोकपसु ngamdana लेरी गवर्नमेंट अमदी मरी लेनब सिंगी मतेंग मंगाइदुना लेरी हिरम असिगी मतंगदा मैते अमदी पांगल गी लेरीबा अखंग अहै CSO अमदी इंडिविजुअल्स खुदिंगमक्तगी आमसुना मयामदगी मतेंग निजरी हाइरदुना आइखोइ मसेल खेतनब थमदना अपुनबा मणिपुरी खुनाई अमगिदमक पुन्ना थबक पांगथोकमिनसी हाइना आमसुगी जनरल सेक्रेटरी कबरबम विक्रमजितना फोंदोरकली पनबयाई हौकिबा जुलाई की तांग मंगादा आमसु लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटीना लखीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA की मफमदा पिसिन किबा मेमोरेंडम दा मफम असिगी इरोशन असिगी मतंगदसु याउखी अदुबु ngasi फावबदा थबक ओइना ओंथोकपा लेट्री अदुमैनमक आमसुनदी मतम चुप्पदा डिमांड असिना मांगदा थमलगा मरी लेनबा सिंगदा तक्सिलगनी हाइरी खोंगसेद असिदा ऑल असम मणिपुरी मुस्लिम स्टूडेंट्स यूनियन गी म्यूट कांगबुसु याउकी हाइना पावासिना मखातारकली कासार जिला की मनुंग चन्ना लेरिबा लखीपुर की बिनाकांदी पार्ट 2 दा साउथ बोराक केटरिंग सर्विस हॉल दा ngarang ऑल असम मणिपुरी यूथ्स एसोसिएशन आमियाना सिंधुना आसाम दा लेरिबा मणिपुरी सिंगी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी डिमांड तौबा हाइबा हिरमसिदा पाउगी मिफम अमा पांगथोखरे पाउगी मिफम अदुदा आमिया की चीफ एडवाइजर खेत्रिमेम कुंदलना ऑल असम मणिपुरी यूथ्स एसोसिएशन आमियाना लेपतना चथरकलिबा हौजिक तालिबा मणिपुरी ऑटोनोमस काउंसिल सिगी मतंगदा नाखै अमा सेंगबा होनरगनी हाइख्रे महाकना मखाताना फोंदोकलदुना आसाम सरकारनासु ममांगदा पीरगनी हाइबगी थाजबसु पिख्रे अदुबु मणिपुरी सिंगी प्रोफाइलिंग डाटा वाटपदगी मखाताना तौबा याददुना लेबनी हाइरी आमियाना अप्रैल थादगी हौना आसामदा लेरिबा मणिपुरी सिंगी प्रोफाइलिंग डाटा चादा मरफु खोमजिनबा लोइरे ब्रह्मपुत्र वैलीदा चादा कुन तमक ngaire सेप्टेम्बर थादा लोइसिलगनी हाइके महाकना मखाताना फोंदोरखिबदा असेंबा ऑर्गेनाइजेशन खरना लाना पुथोक्तुना खुरो थांबकुम थोक्लिबा आरानबा थबक थोरमसिंग असि हंदोकदबनी हाइबगी अकनबा वाफम थमके मखाताना हाइखिबदा हंदकता मणिपुर की असेंबली मिफमदा थांगतखिबा ADC बिल असि अथुबा मतमदा हंदोकपियु हाइना आसुम अमसुंग मखोइगी लेरिबा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा आमियाना अपील तौरकली पाउगी मिफम अदुदा आमिया की सेंट्रल कमिटी की चीफ एडवाइजर खेत्रिमेम कुंदल एडवाइजर इंचार्ज राजेश होदाम वाइस प्रेसिडेंट रवि लाइश्रम जनरल सेक्रेटरी जिरान अंगोम अमदी मणिपुर पीपल्स फोरम ऑफ आसाम की मेंबर सिंगसु सरुजाखी हाइरी Ministerial Assembly to Canada, the Digital Development Responsibility Success, as the National National by the Soil Monarchy, the Sakana Supreme Manga, the Pig areas was the Pig high with that since the water Maha talks to we are the Masibo Sakagani, Adu Sakana Masita wins such the library for the Muhammad Handala, Asima organization. हाइली मणिपुरी पीपल्स फॉर हाइवा ऑर्गेनाइजेशन नत्ते मासे मेल ग्रना अखोगी वेस्टर्न इंटरेस्ट ले लोक मेल ग्रना लाना पिछोगा ये कोई भी चलेगा उन्हें स्टमिया में कंफ्यूज बनवा वह ताऊ से मसी किन हम लोग क्यों
Hozai gi wari liba oza thokjom kalim hona leikhitabada Manipuri wari liba silup asamna thamoi sokna awawa phongdoragli borbil da leiba wari liba Sobam Khoimugi Sangai da pangthokiba awaba phongdokpagi mifamda silup ki VP Usam Chauba VP Kaprabam Baba General Secretary Angom Dilip Kumar na chingba miyoi singna saruk yakhi Thoramadu Sobam Khoimuna mifam mapu oina saruk yakhi Mahakna laikidaba asi wari liba lakta mensinba ngamlaroidaba mafam ama oyhoragani haina phongdokiba kaloinana laikidrabagi thawaina lairamlenda ingna chekna leirunaba Ishorgi mafamda thongjaki Banba yai thokjom kalimhon August ki tang kunmathoi thangja numitta laikidabani laikidaba matamda masagi chahi 63 sukre mahaki loinabi machanupa ama machanupi ahum amasung masusing laihori Lakhipur block PH gi makhada Poilapul gi labok part 2 da 1613 number Joy Prakash Narayan LP school da ngarang COVID vaccine kapagi khongjang chathakre Social Development Association labok part 2 gi General Secretary Khumukcham Birola amasung Association asigi Executive Member kuding magna silangduna pangthokiba thoromaduda lamdam asigi miyoi chahumda maipakna COVID vaccine kapthoki hairi Kendra ki External Affairs amasung Education Mantri Dr. R. Kiranjan Singh na Jana Asirbat Jatra gamari leinana ngarang Manipur gi Tamenglong jila gi Sibilong Khungangda laktuna Asirbat Jatra gi thorom pangthokre thoromaduda Dr. R. Kiranjan BJP Manipur Pradesh ki President Sarda Devi amasung atai VIP singsu sarugyaki thorom gi manung channa Sibilong khun gi ahlaman singna Dr. R. Kiranjan bu mahaki khongset asida maipak pa oisanu hairaduna blessing pikhi Chingkhonglong Village Authority amadi Sibilong Khungangi miyoi singna Union Minister asida memorandum khusinaki thorom asida Sibilong Khungangi miyoi singna nat ki oibe jagoi su utkibaga lunana Union Minister gi mafamda kudol pot kaya su tamki Marwa Pangsin aluga Kendra sigi Wilibau Yungai agi marup mayam punamak nasi akogi sida lapradana mayam go unabo pangba aduga todo indro nugai jabati laisonda aku blessing di prospe kwai dagi hena agi puringa nugai ba harau jaba adugumba traditionally I will wish to wiki bedo madu ai yamna ai laibak pa ba musul nugai jabani haina ina pawjai Assam gi yaipayumba loisangna puthokiba COVID-19 bulletin gi matungina Assam dangarang miyoi chatret ki masada COVID-19 positive oiba thangnakre positive oiba gi chang chada 0.3 oiri laichet asina Kasar jila da miyoi kunmari Karingban jila da miyoi nipan laichet asina positive oike Hailakandi jila da ngarang su miyoi amata positive oiba thangnakide Assam dangarang miyoi 13 laichet asina laikidaba galoinana laikidaba gi apunma masing Lising mga chongaga marifutaret sukre Manipur gi haksel loisang na thokpa pau gi matungina miyoi chani gi hombutara mga gi masada ngarang COVID-19 positive oiba thangnakre laichet asidagi miyoi chongaga yangkhai mari phaduna hankre layeng chathaduna leiriba active case ki masingna lising ahum chatret ka sumna tarukni Manipur dangarang su laichet asina miyoi mari laikhitabaga loinana laikhidabagi apunma masing lising amaga chatret ka yangkhai mga sukre Aroibada maroiba pau amukhanna Amsu ki miut kangbuna tolen khunkhunauda leirai ningkhaibadagi awaba taraba sing yengsinkhre Amyana political autonomy demand tawbaga mari leinana paugi mifam ama binakandida pangthokre Hozai gi wari liba oza thokjom kalimhon laikhidabada Manipuri wari liba silup asamna awaba phongdokre Poilapul labok part 2 da COVID vaccine miyoi chahumda maipakna khapthokre Jana Asirbat Jatra gamari lenana Lakhiba Kendra gi Mantri Dr. R. Kiranjan Butaram na okre amasung Assam dangarang nong namiyo chatret ki masada COVID-19 gi anuba case thengnakre laichet asina positive oibagi chang chada 0.3 mari oire
Lakhipur Online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.